खुलुमबाय मिडिया बिथांनिसिम आरो नैबे आंनि फिसाजोआबो हायद्राबादाव दंहैयो माने बे हायद्राबादाव थाङैनि सिगांनो जोङो दिनै बे सोमदोन बर'नि इउटुब मिडियानि गेजेरजों जोङो मोननानै बे सारखौ जोङो लोगो हमफैदों जोङो फिसाफोरखौ लानानै जोङो मोजां क्लारिफिकेसन लानो होननानै जोङो फैनानै एडमिसन लायैनि सिगांनो जोङो सारजों मोजां गाज्रि रायलायनानैसो जोङो बे एडमिसनखौ लानाय जादों। बे एडमिसनखौ लाखांनायनि उनाव सारमोनहा जोंनि फिसाफोरखौ जिडि ना मा होनो बेहाय जेनेबा जोङो बेवहाय मा होनो बिसोरो ट्रेनिं लादों। बिनि उनाव गावसोर माबायदि ट्रेनिं मोनखो बेहायथ' ट्रेनिंआवथ' जोंथ' हाबफानानै जोंथ' मिथिया दा ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव दिनै फिसाफ्रा जोंनि सिगाङाव बुंबाय जे मामि बाबा जोंहा जुदि इसिबां जुदि बे जिनेम कर्स लानायनि बेलायाव जोंहा थाखा फैसानि प्रब्लेमब्ला सारमोनहा बुंदों बे हायद्राबादाव थांनानै मा होनो जबजोंनो लोगोसे जोङो माखासे फेसिलिटि माने मा होनो दरमाहा मोनगोन बेजोंनो जोङो जोंनि जिनेम कर्सखौबो जोङो लानो हागोन होननानै फिसाफ्रा जोंनि सिगाङाव बुंबाय आरो बेखौबो जोङो सारजों फैनानै जोङो नंगौ नङा जास्टिस खालामनो होननानै जोङो फैनानै सारमोनाव जोङो सोंफैदों आरो बाथ्राया जेरै फिसाफोरा बुजिनानै खिथादों जेरै साराबो जोंनो बेबायदि फिननायखौ होदों जोङो बुजिनानै जोङो फिसाफोरखौ जोङो थोनहरदों जोङो ओरैनो सा साग्रां जोङो थिनहराखै दा बिनि गेजेराव आङो बुंनो सानोदि जा मानसिफ्रा माबायदि साननानै बुजिनानै थाङामोन आरो दा माबायदि मोननानै दा बोरै फैफिनखो दा फैनायनि गेजेरजों दिनैदि ससियेल मिडियायाव गासिबो भाइराल खालामनानै होजोब्बाय बिसोरो मोजां गाज्रिखौ बिजिरालासिनो दे बेबायदि ससियेल मिडियायाव होनायखौ जोङो मोजां मोनाखै दा जोङो सानो जुदि गाज्रि मोनबा जोंनि फिसाफ्राबो बाहाय खामानि मावनो थाबोआमोन हजोङैनो दङ जोङो दासिमबो फिसाफोरजों जोङो रायलायो फिसाफ्रा बुङो मामि जोंखौ लांफैनो नाङा जोङो जे खामानिखौ मावनो फैदों जोंनि आसामाव जोंखौ बेबायदि जब होनो हानाय जोंनि आसामाव मालाबाबो जों बेबायदि मोनफेराखै बेबायदि होननानै बुंहरदों आरो जोंखौ लांफैनो नाङा जों जे थांखि लानानै जोङो खामानि मावनो फैदों बे खामानिजोंनो आरोबाव जोङो जिनेमनि कर्स लानो हानायनि आरो फेसिलिटि आरोबाव जोंहा दंबावो बिनि थाखायनो जोङो बे जबजोंनो जोंहा एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटखौ जोङो लानानै थांगोन जोंनि थांना थानायनि राहाखौ जोंनो बानायनानै लागोन होननानै जोंनि फिसाफ्रा जोंजों रायलायहरदों बेवहाय 12 जन स्टुडेन्टफ्रा थाबोनानै दं दा बे 12 जन स्टुडेन्टफ्राबो होनदों जोंखौ लांफैहोनो सोर बिसोरो होनदों आरो जोंखौ लांफैहोनो सोर बिसोरो जुदि जोंखौ लांफैहोग्राबो जुदि मानसिफोरखौ जोंजों रायलायहो आरो नोंसोरजोंबो रायलायथों जुदि जोंखौ लांफैनायनि सिगांनो आसामाव जुदि जों जे हायद्राबादाव खामानि मावफैदों बेफोरबायदि जबखौ जोंनोबो नार्सिं हमाव जोंखौ सोनानै होथों माने 15-16 हाजार दरमाहाखौ जोंनो होथों प्रेक्टिकेलनि गेजेरजों आरोबाव बेजोंनो मा होनो एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट होनो हानाय खामानिखौ जोंनो होयोब्ला बिसोर सारमोनखौ लांफैहोनो थिनग्राफ्रा जोंखौ लांफैनो हागोन होननानै फिसाफ्रा बुंदों आरो बेखिनियानोसै आंनि बुंनांगौआ কথাঘর আমার কাজলগাঁও এরিয়াত জিডিএ নার্স ইনস্টিটিউট খুলিছে আমি এইটো মানে খোলার কারণে আমি নথৈ আনন্দিত হয়েছিল কারণ এটা নার্স জিএনএম নার্স কোর্স কৰিবলৈ হলে বহুত টাকা দরকার 5 পৰা 6 লাখ টাকার দরকার আছে যি হোক তো এইখিনি টাকা আমার গাঁৱৰ অঞ্চলৰ মানুহৰ দিব পৰা সক্ষম নহয় যি হোক আমি এই নার্স ইনস্টিটিউটের যোগেদি আলোচনা মাধ্যমত আমি মোৰ ভণ্টি পদ্মপুৰ এৰিয়াৰ আজিৰণ খাতুনক তাতে দিছিলো ই ট্রেনিং কৰিছে তাৰপিছত তাৰ ভালদৰে বুজাইছে আমি মাজে সময়ে গাইড লৈছিলো সোধাপোছ কৰিছিলো সব ঠিক আছে ছাৰবিলাকে ভালকৈ বুজাই দিছে কামবিলাক কেনেকৈ কৰিব পাৰে তাৰপিছত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ নাৰ্সৰ কামবিলাক কেনেকুৱা ভালদৰে শিকাই দিছে একদম বঢ়িয়া ক্লিন নেট এণ্ড ক্লিন হিচাপত কৰি সিলেকশন হোৱাৰ পিছত হায়দৰাবাদ তেলেংগানাত পঠাই দিছে আমিও সুখী আমি খুশি হৈছো কিয়নো আমাৰ এৰিয়াত প্ৰাইভেট ভালেকেইটা আছে হস্পিটেল আছে হস্পিটেলৰ ভিতৰত নাৰ্সকেইটা আমি চাই আছো যে এইবিলাকৰ দৰমহা 2,500 পৰা 3,000 টকা দৰমহা আমি যদি ঘৰত যাব লগা এটা স্কুটি লৈ পেলাই যদি যাব লগা হয় ডেইলি যদি 100 টকা লাগে তেল খৰচ তেনেহলে কি বাঁচিব যাৰ কাৰণে ভাল এটা মনৰ আশাৰে আমি জিডিএ নাৰ্স ইনস্টিটিউট ভৰ্তি কৰাই দিছিলো যিয়ে তাৰ পিছত এইটো সিলেকশন হোৱাৰ পিছত হায়দৰাবাদ যাই এইবিলাক কাম কৰি আছে এতিয়াও ভালে আছে আমি কন্টাক্ট কৰি আছো আমাক ভাল খবৰে দি আছে আৰু এইটো মানে হি পাৰ্মানেন্টলি তাতে থাকিব বুলি মানে
কৈ আছে, আমাক অৱগত কৰি আছে, কোনো অসুবিধা পোৱা নাই। আৰু যদি এনে কিবা এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি ভাইৰেল তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা শুনি আছো, শুনাৰ পিছত আমি আগুৱাই আহিছো। এই নাৰ্ছবিলাক এই শিক্ষাগত অৱস্থাত সিহঁতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট দি আছে, প্লাছ দৰমহা দি আছে। এনেকুৱা সুবিধা আমাৰ এৰিয়াত, আমাৰ BTCত হওক, অসমত তেনেকুৱা সুবিধা পোৱা মুস্কিল আছে। যিয়ে হওক, যদি ঘূৰাই আনি বাই ফৰ্চত যদি ঘূৰাই আনিব লগা হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ 15,000, 16,000, 18,000 টকা তেনেকুৱা যদি কাম জব এনেকুৱা দিব লাগিব আমি নিশ্চিত। আৰু নহ'লে আমি আমাৰ ঘৰৰ পৰা আমি গাৰ্জেন পৰা কৈছো, আমাৰ তাতো থকাটো উত্তম হ'ব। আমাৰ ঘূৰি অনাটো প্ৰশ্ন নাহে। ভেৰি ৱেল ডান, কোনো অসুবিধা পোৱা নাই আমি।